Pej haduk kan ne ka jing sarong jung ne orang lekai wa yalekai hakawi ka klub kabadon haka Brazilian Serie A kabadon langru ka Santos ka klub ba yalekai Neymar Jr. Bad menta ka janmit siningkong ka kat new tarik Agos hajar arpunriu haka por new baje janmit kan de ka jing lekai quartar haka duran kop hapdeng ka Cilong Lajong Persya ka North East United. Haka baka way na pedeng jukine kan sarung siya ka semifinal lakan day ka Cilong Lajong lani lakan day ka North East United. Kaway ka tim kabala rung menta siya ka semifinal kaday ka Delhi Sporting. Kad baka way pat kaday ka East Bengal. Ka East Bengal kalaban penlimno ya ka Indian Army. Kad baka Delhi kala penlimno ya ka Rangday dahadu dasan la Waykol. Ngin sepej menta ke janmit manoban lim manoban jopat hapdeng jung ni art gi tim kan North East United lane ke Cilong Lajong manoban rung sya ka semifinal na pedeng jung ni art li tim empat ka ban job lane ka ban poi sya ka semifinal na pedeng jung ni art li tim ha ka semifinal kan sekendu Persya ya ka Mohan Bagan lane Persya ya ka Jamshedpur. Kata haka arpeu tarik Agos haka por nyebaje janmit. Kalong ka kubor ka ba klem lak mudur bahag jing lekai haka Brazilian Serie A. Kata syobas tang jing lekai hapdeng ka Santos Persya ek Vasco. Haka ba syobas tang jing lekai kladon ka jing Kublai hapdeng kapten jong ka Santos bat kumjuru jong ka Vasco. Henry ke bas ngau lengok nemen step haka jing lekai hapdeng ka Santos Persya ka Vasco haka ba haka jing Kublai kti way orang lekai jong ka Vasco katau Thiago Mendes ulah kentaj be direct banyak Kublai kti Persya batu Neymar Jr. Hadin ke jing kentaj jong Thiago Mendes ban Kublai kti yau Neymar Jr. layok ngau ka jing risa jing paj ba baro kibadon haka te stadium daga jingle jong ne orang lekai jong ka Vasco ban kentaj ya Kublai kti bat Neymar Jr. Haka ba habakut ke jing lekai ka Santos klub penlimno ka Vasco dalai la not gol ka Santos ka badon mentah kerdan ka katsau ka palayo kur arp sanpun ka ka Vasco ka badon ha kerdan ka kat kendai ka bayo kur tang arpoin. Te perlu kebakam sengutenat tungan sepej menta ke janmit hapdeng ke jing lekai ka quarter final hapdeng ke Cilong Lajong Persya ka North East United mano na pedeng jung lagi art ligi tim tangkaway kan rung sya ka semifinal kumta agi komen jong pi mano bandon jingkermen ban poi semifinal lakan dai ka Lajong lakan dai ka North East United Kublai Sport.